Yase obi nka se futuo hye na mum ehye a ya na nyina pre si ebedi eto. And ade efra no ebuo koma dia ope ebuo nya dia ompe ebuo. And we aso ya wo me obi a wonso na kwankro. Obi boa obi na obi aboa obi. Na obi aboa obi. Ubetumi aboa obi ne. The same person or china the same person and sensu ya mawa noma ubewu. Sa na wi asene tie. Ba ne nyina mu no Nyankopon ne kura nipa. Na am Sandra eye Nana Quame ebe ye live video about picture ne wife etwa menua ba akoduru amankrado omo se nya omo ekura bible be bodua ena ne yiri akogina bije program so o kan sem ho me pesa me respond to Maame Dorcas video no ye o ka be yes minim ne health issue minim mentra twapa se minim but eno nche se minim se because of se nipa e na bi yare nti wa twese kan de ba be kumi ana opese o tanhye me ana opese o say me menkama no ntum no se wo unim se wo yare bia then o concentrate on wo yare no kwa be fa so a wo be kon yare na mum concentrate on other people's business. Uni amankadu nkomo no ka kire opin se wo picture no bi mo fa bi be kame ho fa bi be kame ho. That's the word amankadu use obi ankotie video no fa bi be kame ho fa bi be kame ho ade bi na o pese meti se picture na wo na utwa ya obi ani no akodi amankadu request more afiri ho se fa bi be ka ho enu tio oje amankadu na wo agimi amankadu dia na ye wa adwen se Doris picture na da ho na ha me wo ba we ye mokua we ye beda social media en how Doris obani onyamfo no da na ha me en ha me ba se o ma se betray me one more time eno na ye me ya so wonim ba bia me pains wo na wa man ka de wo me nyi wo me pains ye se me first picture se free se afie no beda bontin yakofa kwase ampani bi abedwuma mana bedi ntu ato me so ya sande my dress abetudwa na ya sande me ba picture abetudwa na ya sande me nua ba picture abetudwa from one person o that would deny se nya ono a di wiase nyoma nyina buru nua se nya ono a eno na ye me pain enye me sister picture dia koto ono na o picture na to na mankado wo ba bi te se Doris wo busua mu a enka wo nya proud kwa se ni picture be ba bontin mi bisawo sa uwo ni petitu bi te se Doris wo fia nka wo nya proud se ni picture be ba da bontin so nya picture na da wo kwase page no so na ha me na mum ba bia picture no free buy and I have a problem say why say sa family no mum person be leave me alone why they can't leave me alone even said your mo can cry so na dem ba brocha don't you think say you have to leave me alone said the bia de be chi bia na bibi furu abeto abonten na mo mi onu nyina mo ba abonten mo be bodua mu ni mo hwe and no na hear me pain say why say omuntumi nyaa me ma me ntena me baby na on person mu nyane the lion in me why because me person me dem afoforo be call I have my reason matese bijen kwase akasem no o se repeat sa asem no biem se me ma betena se na Quame na de me ba bruchi me say me na me be man credit so na de me ba bruchi no na de me ba bruchi me can pain ba oboa me na bruchi ba mu ne nsa wom obi a me matwa me take it abe perform free ama Lord ya no na Quame na de me ba bruchi kwan ben so ba oboa me why say na Quame boa me why say na Quame oboa me because me kum me ho ya adwuma ma na wantua me ka na Quame me kan che Ghana for say adwuma me ye man Ghana otua me 1 pound na 2 pound aso for album no na Quame me kan che the whole Ghana so ma me 1 pound ma na 2 pound apart from say nam ko studio auto aduane ye nyina ye dibi yes and on eso to nyame na me to because the album na ne ye obi antie me ye pa obi antie me bia me free ba no if say the credit ma na mo mpa credit na when na ma me kyerensem mu no na ma kyerem na ma kyerensem mu
Do you know how much when Quame fast me copy secretary take it bebo show my Lord you free? Do you have idea? Nana Quame says on the me babu. You see me bow. Yanjadi. Me say repeat biem. It's almost said me tesa Nana Quame say or same so or sing ka Lord ya so babe kasa. Na me we say ka Lord ya beba bontina Lord ya be ka di onim about me Nana Quame. Ana na ye bia so na Nana Quame ni pafufuo bi. Na Ghana fo nyina ntie. Because me so Lord ya me na kasa. Nanka Lord ya me kasa na Ghana fo nyina ntie. Me na Quame ye adwuma ne boli e ka ho bi boli ti aso nwu ye obi ate ase. Yes, as a brother, ye nyina nam say nuanom. Ana onya contract ma ye with Uncle Frediana okrom ha. Onya contract ma ye ni Uncle Frediana 3 years contract. Ema ye share recording as okay wa ho. Me na me ye 8 tracks bully ye 8 tracks okay wa ho. Ye shase good. Obiantie the same time ye recording na Quame so album. Ana na ba UK ha oba UK no ka che so one anka kasa se uncle my invitation Uncle Frediana. Nti uncle ye invitation as in their brain which papa na ene no contract no. Yes, Nana Quame na me de credit amano. Ena or the invitation no brain. Invitation no ba ye kire kura ye no. Akase ye di betu kan be kwakwa give visa tu kwan. Na Lord ya so ye show. Ewa 2007 which is 25th or 24th. I think I'm saying 25th. Me refi date no. And 20 around 25th 27th to baby. Na show no cost Elephant and Castle. And Nana Quame catch a Lord ya say which I no cry Maame Dorcas say me nko jina baby anka say Nana Quame ni Lord ya ku e ono an yiri Maame Dorcas ne kan nyame na me kan ma obi anka say me hyema no ono an yiri ne kan say ne wife say me boa onka say nyon ne kan say ono ne ko catch a Lord ya so me ni boli wa yin no mfa hyema Lord and ma Lord ya te ase de tu show no so ene be perform ye wi na Lord ya anka say ne catch me pe me ni boli jina obi say me boa boli me yi me to and Lord ya so na nantwi wo de se wo nyina wie tu betima tena kroma ye wadwuma boli de order so ye young tu betima ko Ghana na wasen aba na Lord ya de passport mai ena me decide se metena kroma ho ena me na kwa me problems e chase se why se me Ghana ne promote as okonofo na me so me hwa kwa me fa so me bre ansa na me konya sika twa ticket no me ko Ghana me kwa kwaka because me nya sika biem na me kokra me da kwa kotua sa loan na me koje ye no mentumi tiesa me ya adwuma na me kotua loan no ntisa me ka twa se me brochi me ba no na kwa me ena de me ba ya me kansa se me de credit ni nyina ba ma no because na me penasem na me pe me bra na asem yes na me penasem aka se free makoma mu until say o she sa fight no asi enemy na Maame Dorcas nkasa mu no wo se me ne na kwa me girlfriend ebomu di na ni okroma wo nsem we na me tia na o se oyare minim ne yare na minim oyare wo betra bonte wo di ntu atane so me say no do you want me to me na me nya doctor mesa oyare ana ase den me bisa wo na wo problems go unim sa oyare wo ma bonte me twantro wana no ya me no kasa ka kire me pense na kwa me deny se sa again no enye ne guarantee e da na me ne no mienu bombe di wani wan kasa won se ukwa bonten se ma uka different than ujina mani man se ma uka e na mama won se won pe peace de koso me no kruntam nyina ye wa ti na me de hye won won se fedi wa be confirm wa nipa wan kasa wo se ukunu adina se nipa na uka na asem no one ni bibia anya ne hwe no ba na ujina bidje program se me ba kroma no wanya me bone e na me ne na kwa me ga ka bom di wani kwa be so Maame Dorcas me ba ofie to aso hu me biem nti kwa be na me fa so di wani Quame be na me fa so di wani. You see, mo twetwetwe nsam sa ala ko fa nsam ba, ne na se for me nim ne ntam ba manya peace. Say yeti we, say me na omu bibia o me ho be da bonten akọ nsam wa ba nkanya hwi. Mu picture, me sister picture, uko ni fie ko didi ya, uko twa ne picture na abeto abonten ye kan wasem. E na wo deny. Ba mo ye quick abe play victim role. Say mo na mo ye. No more me so sa na ma no so bia mo. Nyam be ba be ka bia be ba be kirem. Se wi asem mo na mo de ba UK mo mra metam me fa nko Ghana na asemsa mo metam me na mo fa nko si Ghana na mo se mo na mo de me ba mo asan de me akofie na mo akoma nto mo yam se no na be boa mo a what you see enti na no wo akosoma bije so onye program o be gina so ba be ka wonsem o ka wonsem akane yi wo yi manase adanse
say now unim say now pe peace na Manase a witness enkomo bia wo ne Manase die bia da me ho Manase recorded the brem fe Manase ne bisa no enkomo bia hwa Maame Dorcas me hu say wonya Maame na che because I mean no din komana ne Manase kokasa wie na Manase recorded the brem na me tie nsema ne Manase ka ene Maame hu say wo mpem asem ehon na Maame hu say wo mpem asem you pretend. And now I see you Manase adanse. Dear Biam na Manase be ka dan Manase audio so no din koma or the abrame dam or dear Biam adanse be Biam until you can deceive the public but you can't deceive me. Kwa one Manase koma mu die nyina wo me ho. So what are you talking about? What are you talking about? Eh? Munye dia maye no ntum Maame Dorcas dia waye no tum. Na asem no tum twa na obi ankotena no ba bi peace. Na men kotena sa akwase mpani kokobu jimifo we kes ni pehunu sansani we jimifo ane tukro ni pade kura wontimi nto John kwase mpani we nanim jefu jimifo otewa ne maame kura wontimi ntwa ne Ghana ne maame ani ayese bidie ne maame wotantantata we yituma ne maame de kwa yie sa akwase mpani John we oba wiase bakra ongu bi da kwase akwa akwala na ode na to ho a ukogina so a ukasa no wa wo sa aba no bia ba wiase ankenchen no menamfo mitipan fo do san e na aba wiase Nyankopon adom mo matimi awo mema se dia meba na ode na chi won nonsense kwase adon wo ba be wonim tantan sa aboa kwase we betra cameraman na ojimi ne ho ai so no so ye nipa che se ye kan nipa en kan nka ho aboa don ma fe men koso ma men bra back to Maame Dorcas me ba be bon nsem no kan me ba be bon sisi a unim sa wo yare na pepisa you stay off social media. You stay off social media. Because someone say upon me, Manase come out ni kodi nyina wo di ntoto me so nyina e bedru mi ho ama boatie west na minim west a wo kae a emu da ho clear we Manase an edit you full video amudi nkomo no de brem e na audio amudi nkomo no de brem ya wo nsama wo ka na emu da ho clear a metini nyina clear wo masom e ho asam na me kan e do pa bisa Manase say kwabena nkoma me no dia o record koma me na wo so ye mfem adanse ni bisa no ansa no ba be di adanse no obedi adanse so di adanse na Manase ka de wo audio no pepepe wo chaminim se kwabena ba de audio no pepepe no beka okay what you say eti afem ntom bo asema me matesa me se me bompa se enka alodia ebeba on say nurses even me train run na Quame nsem kan ye pa nurse even kra no na Quame be kwa perform your Ghana Music Award because of many issues to impress women and as a public. Oh yes, star obi anim, so concentrate on your job. What you say be kra media na Quame free so because here is not helping you. I'm telling you. Free so neko concentrate on music. Because a new man question no say obi o ya smart be atie niam now ono yire nkoma ma be di tu ne na Maame Dorcas kan we obi o ya smart be atie obi say why say mo play victim role abonten mo ni nipa nanam ade amo ye no akoso 5 atoso num ni nyina mu deny mimie ma no kan kire obi a obabia dasem de na Quame akwaduro so ba na mankrado ni bije mu nkwasiafoi ansansafo wati social media say me ma be ka kire mo say me de na Quame akwaduro so why na kokae mo say yi di shame mo say yi di shame na Quame na so oracle so ye bosoma na according to you we say ere na me de na akwaduro so na Quame say pan ye kura to fama oti nti ebede na me de obi sa akwaduro so obi atio. Now, BJ kwase mpani se na Quame problems o namu nyina ye mea wo mra na ira domine se ne namfofo nyina be sign ho wa breboma audio no da bonten a obi etie. How can you put this blame on me? Me ba wiase obandome me sada obi agrandome me sada Quame hwema obi obedome bi adome me ma ne ho because me ni pay ya de a me de adwini nyansa to ho me no delay accordingly nti onimi ntimi ni asem ni bem da no way. Because before say obe pie no na me hu upie no da dansa na oba e do ya smart before say obe wa adwe say smart me no na ma smart the only thing I can say me nipa boni ko wa utimu transe utum say akwa na smart me you can never smart me ye tumi nche ya se bebre ba wiase no ya ti wiase na se yi
because of baby coffee free and baby and nanti bedru de yedru. Ti nneoma bi wa na me se. Me ade a friend victim roaming in placing obi a wo wiase. But no nye issue now. Because me person me deal with. Oh, I'm away you marry na mama. Yeah. What you say? Me person me deal with issues. E wo kwan papa so, nye kwan bone so. Say the ndra me kan no. Say me betra bonte say na Quame na de me ba brochira because o make impact e o ma brochi bam. Me to me take sa credit ni free ni nsam da. Ba obi a me no wo ya adwuma wo ntua me ka. No akope contract ama me. Na me makọ sign the contract no. Me nsa na share contract na si o. Me nsa e na kọ share sa contract na si. E na me ni uncle Fredia na sha si aye adwuma. E na Lord ebo show. E na we introduce me to a Lord ya. E na Lord ya give invitation na me sign the contract ye de ma me no. E na odi akọ visa ama me. E na ma be perform ya ma Lord ya. Bisa Lord ya se me perform ya na ma perform. And you can bedroom come and mood come and perform na me nibi because of how I'm struggle here and son me sika could take it abano me bedroom come no even me ko gina platform no so preaching no akọ perform no na me say why say obi atu kwan be show free na wo de ukotwete ukobo bisia take it be perform na ma say bisa me so many teams but na say wo me team say enya den a what do UK make good use of for country na what true. And I'm a year me home. Say, bra me bra ya ansana me bano. Ni amania me hu ye. A me bedru kroma no. Ese me bomb me bra ye na ma bomb me bra ye na me tia. Enti se me kasa na Quame na de me ba brochira. Yes, me nchira se ni. Enti se me chire mu che wu wi a. No sa ampara me nua no make impact e ma me. Eno na me chire wi a na ma be chire se me so bedru kroma a na yire Maame Dorcas ne na asew eye ni nneoma to go London ne na fofo mu bie no oje na Quame na dan for call no metinkins o de krono to ne so last minute ogu na Quame ni masi last minute na Quame ko fa the same person bet na social media so media Toronto mi so me na me je no enti isha ma be chirem tio the American nyina kura chi na me metima be ma na Quame credit so ne de me ba bruchi na ono so me ba bruchi no ne ho ba chi no onya ba bi anko na me so metimi abo na je no me ni mabusua ama na onya ba bi atena a wo se sabre ne sika me de ma no wa ye yi abrosu nto opeso double no times 5 wo se £100 pe na me de ma no nti ene de ne sa so na chi opeso double se sika times 5 ma me public sympathy obi an play obi anim how obesi play no hwe na mama me to sa challenge we to mama ka me say any man our dreams so too powerful I also betumi bring me Kojo Sigbo down on sase na onya de obey na yen hwe ba bia ni pa wi e bedu me kan wo me nya wo me so me nya wo he me nya wo he na say slim bastard betan na Quame page one odi mata me panka me so camera di na tembi because slim so onya nya me nya na wo me no na de me ba wi ase nya slim ne control me can me so make me so camera respond to but my friend the respect Simon that's me Kojo Sigbo me atekwa before so be say me kasa no na me nia break special obi a me nim na especially me nim say what sense you mama no pen me deal with you me very careful yeah na nya public o da bi me nya nya public no be kan but me deal ko sunsun say dia me ni for sunsun enu hia me ko me ni for sunsun no man can defeat me public that's me default sunsun any man can defeat me. But so ya made na mamre kwaso me de fa mamre susunsum famu there is no way there nya wo ya wabontin na wo ya kwa tutugu you can't touch me you can't do anything wo pop 1000 fam ho be sen be dam anim woni begu as last minute hwen koma Maame Dorcas ni amanka do kodi nya na da bontin aga na fo nyina ti nya na da bontin amanka do requesting more pictures from Maame Dorcas so say woni bi me man current picture kra woni and at the end nya na no mo ka say sadden happen ya eno nyankopɔ ko piapia amanka do na ti ko no tam na mokue na doidi na chiko party ase ya amanka do pictures abegu abonten ba pictures ono amanka do so ma shirt e de akɔ Ghana Music Award on tia se no hwe kente 2012 kente o se no ene 2004 kwa 2003 eko 2004 kwa siampani wasandi a pin minimum akɔgyina obi party ase akɔ party no wako go party na nimase sa fools nkwase afowe a Jimmy fowe why na bet me sacrifice me to these people why na bet me sacrifice me Kojo Sigbo to these useless people
Meba afa maame ko issue no so. Enti issue me kasa me nana Quame boa me. Yes, I have every right. Ba me so ma boa no. Me hwe opa ko techiman. Ko all the cassette shops e o techiman nyina. Okọ na nana Quame soldier album no obekọ na cassette no bi gugu. Ko bi so me say why na de cassette ni nyina buy. Me bi ja me nwom to na me tegan na nana Quame te abrochi. Na ne maame suye manim. Wo mrana Ghana presenter say boycott nana Quame nwom. Me na me so ne maame sad ne kwa be kom I suffer me fight man nana Quame. Ko na me penasem naturally. Na me penasem. Me na me did the cassette nam region to region and nam a promote. Me ne maame nam ne nam presenters so me ye bi ma no. Enti me nya obi a me tia monten keke. E na nana Quame be fam so de me ba bruchi o da bi. I work for him. Nti on deny no. On deny no on betra bonten say I say me kra no na I'm nobody. Na me ti baby to da me. E no be fam me be say na o sin ko onyimi mpo. What you say? Enti obi atie ni ye pa. I work for Nana Quame. I work for him. Minim how much I wonya free as o kono phone mu. Ye cause up mallet studio El Caswell Road. Ye ban Yankopon kwa edu we barrier. Yankopon kwa SCC side on. Yankopon kwa ke nya accident ye nyina wu. Yankopon kwa mi wu yanka mewu. Enti mangu na manya me breso ade a munya me na me enjoy. No nipa ya de osaye nti se me yi na ya ono so wo se na nantwi onye obi a na ote abonte keke e na me kofa no se me ni tukwan and first no na farm so de me tukwan esun se obi de obi atukwan o se obi ti kroma na okra ne nkrata na wakofie wakoye obi nkrata ama no watwa ticket no tam de na ba broche se mablo ba broche betena eno ho eno obi nso a waboa no ti o obi nso a waboa no oh minim tipa we ma me fa nkɔ ne ho minimni po ma memfa won kɔ ho minimni po ma memfa no kɔ ho na wo ka prenim wo sempo nim wo ka prenim na me makɔgye loan e de akɔtwa me tekita ba broche na wo se Ghana fo nyina nte se wo na ade me ba broche nti sabe ugya wo na si wa me matini a mas me accept ana nti bije wagimi se me kasa na Quame na de me ba broche a e kind of respect am de ma no a kind of it's only more conscience more adwene a ese ka mu taking sa na mo say boy you appreciate nipa na ne kan appreciate pa wo appreciate ne ira nkasa gina yi so ka kire me pain say boli take it ndi na Quame de twama no why say nipa me enu ya na Quame ye adwuma na otwa ba ku take it na me de no wantwa because no mo say abrochire no ma me ma abrochire kona na Quame fight say ma me stay Ghana ni promote asokono for na boli mra na me e kire ne me beba abrochire kona me bedru ya na Quame kan one time so no beba kroma be family de me aba Ghana back because me disappointing no the same abrochire na mo pa credit na abrochire na Quame ma me kan one time say me obema ma bra boy useless for kroma ma bra boy useless ameti ayene no the same abrochire na mo ka ya mo ma ni pan kan say mo because me ni brave pa ene Maame ye Dorcas ye tu akọ back se me ma dinani okroma me ma diwani okroma na Maame ye Dorcas asam na obebie wa no a wo ka dia public sympathy se wo yare na wo ka wetu ato mi bisa se nti ayema wo transidi wo ye obatan transine bisa se asam na wo ka na ayema wo apart from se me ba ofie twice wo frɛ me se wo kwa akɔgye dan ti me no mra metena dia na me ka kyerɛ wo efi wo hu me biem anti me ka biem be pem na nsia wo kunu de wo ba ha uhumbi wa mikodi weni uhumbi wa mikodi sibo mikodi wo Maame Dorcas weni why you see you people want to damage me but you want me to shut up what kind of life is this Maame Dorcas monti me bring me down munyi mfiri mutim ehwe mo sa mo na mo wodin mo na mo top nti mo na ese mo betan social media ni pa nhwe mo dan kodwo sibo a munya minyame mo fa se mutim mo ya stars mo hate yes bibia kura mo na mo kura bibia mo fa no hate mo nyom no na mo nyame na me so me hate wo me blogging mu mo nyame na mo concentrate mo de no why say you guys always want to fight me mo kan to kwano we are no be play victim role public what kind of so you so kunu so be bring me down wo na o kan dina sa me bo anya na kan nti anu ho adwuma na mo ye nana enti e ho na me tewa adwene me ho a na mo ye bibi na mo de abeka me
Mukam you na mababonten ene ye de ne babrochi ene ya papa nu ye ho ene nipa nye ene nipa ye boni aye ene papa me ye ene alade akrasi ene we sesi ene na mu play victim role. Some ye angels. But mo ankasa na mo sim ye demons. You guys will bring me down. Why na di kansan tokwa we yasi? Why na shase? The same platform na would deny say na de na Quame course no. Nye so na wugina kasa no. Nya platform no no. Maame Dorcas. The same platform now would deny say now unim say ukunu kra wo bibi tia me. Nka wo fa phone no ma no mo ne kwasem pani to kro nkasa. Nye the same platform no so na wo gina na no. The same platform no so na wo gina wo kasa no me ma pictures enemy pictures. Edaso the same picture na Maame Dorcas wo twa me na Quame fie a di hwi atoma no. Me daso life. Unim say me num wi. Ni etwetwa wi aguma no a me daso no. Wo kasa no sa pictures no request free bije o some fan screen anymore. Nti me ba boy lem wo picture e da animu e na me picture da animu a di wi aguguma no e da animu na ugina so na udi ntro tia me. And you think say san kwase adwuma obetumi bring me down. Oba ne o joke o. Unim say yare a oba kosa ho yare men push blame on me. Minim o yare ho hwe. Minim kwa fa so yare and I'm not interested in yare bi e wo so. Eti munya me. Munyame, na me tell me baby. Because you guys keep on pushing me. The amubehuno and you people can do focal nothing. I'm telling you. Nti munyame na me tell me baby. Because if you keep on push me, you guys will see the man in me. Because me get coward. Me so nipa. Me so nyame en so nipa nkan. Nti if you guys want to push and push more, keep on pushing. Obeyi Manase adanse wa. Manase. Ubeyi kwabna Manase adanse wa. Simple question Manase. Me na me introduce Manase ma. Manase Facebook account na wo management no. Eda na man card no mutimi block sa sa fake account ni yin sika da so nyina free so. You are mentioning Manase name here. Oba momi obi anwene ne ho. Momo obi antra ne ba bi nwene ne ho. Momo obi antra ba bi nwene eda na Manase account eji. Ntu yi Manase adanse sese. Kwabna Manase nkoma oni ni di recorded the was apostle. Dia oni me kan de mu ya menya. Ene tie de Maame Dorcas so ni me kan. O de bra me. Mami tie wono nse me tie committee odim se. Eyi. Afede Matiasie. Matiasie. What you say? Nipa ntene wiase nyesa. Nipa entene wiase enyesa. Obi kawan kano. Picture na eda bije program na nima wo kasa no. Sa picture no na utwae. First one, and my sister dey osenya wa. Picture no a eda bije program na nima wo kogina so a wo kasa na mabɔ miti kon ru no. Ufie, ukun fie na utwa sa picture no. Sa picture no ye den ba bonten. Tell Ghanaians. Emre obegina so na wo kasa no. No ka che se bije hwe. One picture ikura da so yi. Meet Maame Dorcas na metwae. Nanso be hu sama kro be fa free me bag mu a wo de koma mo mo na mu show no public. Tell them. Tell Ghanaians. Tell them the truth. Man pretend this minimum yare. Tell them the truth. The damage you are causing me. Tell them. Tell Ghanaians the truth. Don't lie. Don't lie. Because I will hurt you. When you can say, who cause pains on others. Because our pains in the quality our back. I'm not being Kassan Fahun for me. Come on, so nipa bia yare beto so a yare to so a wo hia nyankopon adom wo hia honhom adom so sabre no kwa na ese ka wo ma wa adwene mu dawo na wo sha ase adwen papanya bone se de obenya yare sa ta na tie enti dom men fasa meshama no me ma pressure bia da bi social media da bia wote so yare nyina wote so nti nyame na me do aba media no so ayese me na me be ma pressure wa wo ha dada wo kun tokwa nyina wa ha obi ahwe media no so ohu okun tokwa nyina wa nan say e wo ne hwan okukun tokwa wa ha nti nyame media na be me wakọ hospital why some play all these victim roles why obi a wotim ti gina media so no yonko banto kwa keka wa adwene bo wa adwene ma keka nsem wa ha say obi ahwe Maame Dorcas no why say where ba se sie wo de be hye enu nti wo yare wo ko GP na say kwadwosibo na ama wo yare na ase den why some person say me say why
dia bone kwa na me dia ayemo anti ehye mutirimu a muntumi mfa ncha mo decide say kwam bia so say mo bring me down. Why? Na mo bring me down kra bia me bisa so woni okunu dia mfa so na mbenya firim. Okay, mo succeed, mo timi bring Kwadwosibo down, mo timi kumme, mo timi asɛe me, mo timi de me akoto jail, mo timi deport me, mo timi niama bra nyina no afiri me nsam, mo timi apepa mani onyam, mo timi end me blogging career, mo timi end bibia me obi mo timi end me pese me hu the benefit a no okunu benya. Ndi why say mo ntra mo ba bi din na me ntra me ba bi. Why say mo ntra mo ba bi din na me ntra me ba bi. Eti can be crowd who try to keep it safe. Baby, what you say? Now me so me dey also dey kura me and keep friends. Ye ntemate obi akọ ne baby. Picture na ko gina so na wo kasa no. O dey emfa me sister dey no to nchen. Bije nya sa picture no because una twa me sa picture no. Bije nya picture. Tell Ghanaians. Unu kun kwa na tifi nti unu kun ena ukun so kura Bible be bodua say onim ho hwe nti unu kun me enu. Why na the picture we come out bije ma we play victim role Maame Dorcas. Stop playing victim role. Because my country say viewers na ho no, they are even smarter than once a BJ program once we done kwase ampani. We done Jimmy for because picture na dey beto so no. BJ yenyansafo a any kwase call this picture we to so. Maame the same friend Maame. Friend Maame. What you say? Any kwase ka BJ this picture na that so no or dey beto dwa. Not at all. Cause that picture no na ucha me. Obi ani bi. Me akwa me de na me ni copy. Una won na wo copy no. E ye na picture we bada about tie. Dia to so am wo ugina so outside bo kiss mami. Why? Said ya me dwen wo no ukun sa na mo dwen me wan ka de won kan dru ba bi adru da. Said ya me dwen wo no ukun sa na wo no ukun dwen me ho a there is no way kan me no be ko social media da. Ko wona na ju de so mo fa ukun di ko the same BJ programs mo ko di matemo. There is no way even more me boneka can never better social media kasa da but ene mo play victim role say my papa na yi mu bonua why na yi mu bonua ye no why na yi mu bonua ye mo na mo yi mi bonua ye Maame Dorcas mo na mo yi mi bonua me Kwadwosibo me na mo budua ache me nsem mo asame nsa gumachi boma so think say me ntumi kasa so to the okacha man crowd let them try that bullshit. Go on himself or grounds, on himself secret bibim, you can bring Kwadwosibo down. Oba masa adne show trimo. Nene we asenya nipa kokoti ne na ho ode ne yede kun. Dabi. Nya ne yede kun this time we ase o. Dia odwen sa wo no. Madam fu obi fie wasen wo die o. Unim chidifo susuo no, na chidifo ate. Nti any plans a wo plan bia, obi so plan bibi. Nti you plan to strike, no obi so plan to defend. Enti Maame nkoso na afa membo ne nsem na boy no mamunti yentie Maame mfe Maame Dorcas me mfe Maame Dorcas muntie me mfe Maame Dorcas em se me interview Maame Dorcas we pe na pon e se me ko ejuma Mpa choche Maame fa won to e fe say sister it's a say Adumo na want to way. Boko me hu say nti no ngwase asem bi kokoko so me bi sa wasem ba Maame bi sa wasem ba kwa say bia Maame bi sa wasem ba kwa say bia wo bi bia no waka sa time na muko I think it was 2 years ago or 3 years ago muko Christmas party na muko the deal was a Chinese restaurant was our restaurant no how many years ago nie Oh, it's about 3-4 years. 3-4 years. Okay, say sada no. Me no kasa our phone so video call. Wo chere me baby na mo. Na me show you kwana me dey. Thank you. Yes. Thank you. Na me na we say na odo. Na we ni graduate. Yes. Okay, say we live video so kakra. Oh, me live of course. Good. I mean alive. Okay, say ucha pictures ni wie no odi go status so. Pictures me wie no kwa me forward this to command my sister. Thank you. Me forward pictures ni be command my sister.
Yo. And I think we cry too much, but I think that Mr. Nibisuma, Ama. Obiantio. Maame Dorcas say. Oni me ma eko Chinese restaurant eko di dia na me sister ni hobi no. Oni BJ ye life wo ho. Me kura me nim ho hwe o. O ye life o mra ye didi no. Oni BJ so life e wo ho. Dia me nim so ko normal life. A live video mra ye call no. According to Maame Dorcas say ye wo ho no. Oni BJ kasa WhatsApp the two video. E ma BJ hwe ho. A me ne me busua te wo edidi. Me sister Doris nkan. But on see pictures no twitwa ye no. Or sendi be the ma me sister. Say me sister nya ne den. I hope say WhatsApp dey say ni atro. Nti obetimi akọ ne WhatsApp. Now number of the send ma me sister ni bibia nka watwe. Eye me kwajosi ba na we broskota ka won say no the evidence no the ababe to say mo hwe. Date we me send koma we. Munti o. O ma nwunu say mo mba beka. This is that the things I make kwajosi ba I will never accept it. Sadi we uyesi ame me accept it am ba be chirim. Mumientie yo mba beka fa ho. Mumientie. Sabre a wokan na ya busua o. Sabre na me friend me kasa na Adam Force there be we are brothers. These are the same platform or the kunu ko jina so mko di matem we are pretending say na onim se ni kunu be di matem. Ni kunu be threaten me. Ba ni kunu ma me show down. E was a show so obi akọ check. After ekodi di we na chi o e no ni kunu ko jina the same BJ so na the same BJ Sabre no posting lemon nkwala brim pictures e woni page no so di gumi ni mabusu ani mase o e na so call my sisters and brothers media man sura me no mko tena didie no bomu na say na me nkwada danger Sabre na minim say na me nkwada danger no na ono ne BJ na Sabre nya na ono ne ye omo na eka o say na omo ye live video ye bibia ba gay e katem say ono BJ no kra ni nkomo ba say ne pie kra eti wono na ono BJ e ye live program omo na eka so obi ate me ba jo samate omo nkomo no afei na Maame Dorcas wo yi nanim kira me o all this word nanim hinta afei na o yi nanim ankasa kira me say onie yenkwe. Thank you. Impato, odi amin kasa bebre. Odi wo bibi ka efa nkwase asama o ka fa wo. Thank you. Sister, me home family. There were health conditions, there were health issues. Which the nature in family were health issues. Yeah. My friend is GP, my friend is doctor, my friend is specialist on me, my brother me now. My friend must say, in some big concern is making my condition worse. And she made a closing shop. So I'm going to lose money, make closing shop. Both businesses me now for today. Hey, and London, if I say London, I buy Benusu, if anything, interest on Benusu. Hey, we are see. Game na shasiye. Avesa Ghana for mon baby a trend in namno. Ba me Kojosibo, I have my. She on say bibi e kosubia at the police station dada. I'm too smart on this. And my lawyers ya we bibi e kosubia. It is me so be better to shop mu. So be better me Kojosibo me wa heya. Me try de otamfo ebeye. Me try de oni patamfo ebeye me. Hey, amanka do Jimmy na o de better social media me Jimmy you. Madras and Nikrudi na shaso at the police station now. At the Birmingham police station at the also. And then about Tinti, I have no right to come out. Womra what taking me ankasa picture. I di we a gumano. What taking me back picture na dabontin. Now what taking me ankasa minu back picture na dabontin a tanishima bushia. What kind of sickness are you talking about? Yanko. I'm closing the business for today. But the Maame can't tell me to call you. Last time, some years, possibly, I mean, my party, a bit of the video in the brain, my tea. Now, me was at the tea, and I say, I prefer to cancel, and the tomato. Yeah. The night you will be on Kayadi. You don't cancel me tonight. The night you get to be again and one cafe. Dorcas and me claim some my young bonny will be here. On go forward.
Bone de bebre me kasa me kan edoso. Se watwa me picture. Se watwa me picture. Na picture na da bontin. Picture na watwa me no da bontin e dey tarnish me. You took that picture from me. Na picture na da bontin. Obi antie nya bone no bi no. One manasi din komo record wo de brem ya wo aki usi me se me na makoka kire nkrofo se wukuna ware e wa America wo mra wo ni nipa obe breaking news maame we nya bone enye bone mi bo enye bone bone ana enye bone Ghana fo somra me bobo soba one ukru ko gina the same BJ program so ko taneshi me ne me ma ho ko the same program no eso na dia ba bia ugina no me ba boy ko school UK ni picture na da ho no eso na ugina na wo keka sanse ma okeken ora mo mama nko mo mientie no mo mienko so nientie no etiese kamo no all this while you guys want to tarnish me be yima no pe mo se mo yare mo to mo shop mu be yima asembe kura ni chese ti mo samen sa gumachi abumi abra mi sun mo ko shema tamfo achi na masoro etia me professionally me nka ma ntum nyankopon te suru ahumu me se dia mo be hihye bia we are all here Asian Ghana the brother hospital no me Dorcas me try me na me ne ko hospital e wata mana me ko chia pass ha Maame Dorcas Nyankopon hu mo from today going wo abia nua ba no hwo muntio Ghana link obi antio Ghana link asoma me keme to mama me na me de Maame Dorcas court mama ne ko yi ni nuoma one TikTok girlfriend nuoma o de bai me na me de ne call the same Ghana me ne ko we no hospital ewra na sa Maame Dorcas sanse mo nya fe na mo ze na okeka enura ukunu dipim so the Bible ba bontin be bold ya so oni onse Maame Dorcas wa expose you one say why expose you big time mimi ni sikani nua bawo oda ono ankasa ni nua hospital busuani bia yare a enetema form utie mi nyina obi anim abiam committee 5 hospital bi ho clinic bi ho na mimi wife wo ye no sabran kwa no wo yo na me wife na ankasa yare eda hospital enam de ne ko ho emra me de Maame Dorcas court tema sa hospital no na me ba no na okọ 1 year obi antio na me wife no da ho na me de ne fa on ye kwasra no ga no pie ba bonten sa adwopoku etie me ba bi obi a me de na kwa me wife ba ho obi antie no kra wo mo Maame Dorcas ntua dam me de ne kwa ma ne ko chia ga no Maame Dorcas enti wona wo hye suma se sai mi se Maame Dorcas Nyankopon sha me ne bibia ka che wende sa wo se wona wo kotua abiam nua ba abiam Ghana link kofi abiam danso tema Ghana link ene tema scan ni nyina ene dia abiam busuani bia ni ho a wo yare o hospital tueska wa ye insurance ama nye insurance hospital kesi wa ni busuani bia o yare a wo ko wa ye show to any level bia o sorry na pie free ye ntua ka prenti adwopoku ada hospital no wo na wo kotua adwopoku ati Maame Dorcas why ana so expose you sa why oba why say so disantro wetia me Maame Dorcas kan hwo monhwe yo ade abunu kun ye na mo ye na mabodua monhwe yo na mawo ma aguabroche munya ade amoye no because onye onipa bia na esai no ko Maame Dorcas me catch out la say osu kun so be destroy na catch say o destroy no nya me because me nya no hwe won say all this one na wo hye suma se e na oyare e na wo ye ne ba na na kwa me ne kotua sai na wo na mo keka sa wo na wotuae me patro me do ko na akwala na wo na no oyare transidin na kai wo na wo se me memory nya adwuma nipa me ma ne koyi uniama ma e friend kwabraje wo ho oda so wotema ho ga na me do ko hwe ni didi adwo pokua ni didi adwo na wa ware ni kun tia ware ase me pesa me bring in bebre the whole Ghana kofi abiam kofi abiam nick niaba wo na okotua ni sika wamra wo nioma kwa na dia ba sabre na muntimi nyi a me na me so nsa de ko ge no a me de ko chia ni nua ba ma ho e no mu die nim koyi nioma no ma mo
low price. What me about grab on some way, man can't tell some man crowd can you get when I cook. Sansa when your man crowd can once no repeat you are. Into a look with Dean Trot chair BJ say, me you don't know and on the tree, and on dinner not Quame Nibe Shell. Mamma Kaimo. Bribisi. Miss me my dream with a magnet a kaibibia. Obiantio. Ha! O dear mamma call crap, in person, me can't send me now bonting. But it's a mammy Dorcas to me being a no, I can't some way publica. Mamma Dorcas mini be a catcher. Sika krona uko tuyae. Hospital abia nua bia yare kohwa on tuyaka presa hospital abia mbusu ni biara kofia bia mbutan he kanokre wiase na honto kofia bia mbusu ni bia yare no wura sa hospital no ma e free ba wonko ame no ko ho no doctor ne charge you e ma utua sika e ma girl no ho nyame hira wayade me da wase so yes papa no why yankopon hira mame Dorcas. Thank you very much. Me dawase sa papa na oye no nyankopon ensiraw dia wakoma hwehwe bia no awurade mfa ndome o onfa nomo se wo ye sa papa no se kofia bia nua bema me kra me de me ho kra no me ba no kra yare a nyame na me kotua no hospital ni nua na ye bibia ma omo a akwara no kra yare koda hospital dia me as father ko na me ko akosra no wi na mapie me ntua ka pre no wo so wo ko kotua ska nyame nsiraw me dawase why wọ́n sẹ́ mu di ntura ya na mo ntena sensesen trokro na mu di no na mo di ne temafo nyina tie me ga na ekohwe no wo tie o mu nyina tie o mu nyina be hu sesa na kwa me wife on ka no kre enye good ma mo nyesa ma mo nkoto won sẹ́ afen ma mo sẹ́ nya ukunu na hwe wo be ka cham sẹ́ ukunu aka no ntam sẹ́ obe destroy me nyina na me sẹ́ nya ukunu na ka yewo eyewo na waka ho ntam sẹ́ you destroy me asem waka na mo sẹ́ Maame Dorcas on ka no kre ba ko kre wiase ya obae on can no cry friend of on come back cry. And also saying the pastor, why you want to tarnish me? My ordain. But I'm there. Why all this? Oh bagana na me no baby yawo. O baben. O bagana na ma wudada na bo baby am na wi ma wudada. O bagana na baby no ko hospital akwa na girl no ya na me no kosra no. Me no kote ma me koyi unia mama me wi na so girl na frɛ me so yare ntie nko because girl no nia ho na me do koe ene tu ka ne fa ho ne kosra girl no hospital na ma me ka ho bi me wo ne na ma me ena boli yes boli am witness me say boli me sraw boli o krom ha yan me ye video me ye show se be count se boli kan do kra da ye koyi Maame Dorcas ne TikTok girlfriend enuoma ewo habo a pie fatema ko committee am say committee 5 and answer den ekohwe adwoa ho no boli kanokre ye ko no obi yi kapre hospital ho na me bisa se ye ko ho no na akwara no yare na ase na wawo why Maame Dorcas my oden me obusuani ana bonu be pa na me dey wawo yes ade we public why o de momia koso ni ntie no momia koso oh hey ha oh already nyankopon God me tie nsem we na wo me ho adwiri me na masuru nipa ewiase wo monji nipa ni da trust me na dia won suso se nya ge we ya pretend all this while a painting kunu ma me se ni kunu na nye ni kunu na pam ya semi na ono ate public abie na no aka asem we se e na ma me hu se wiase we nipa boni ni o se huruye nti se nyankopon ka chem se monhwe mu hu ye e wo hurutua ho a o kasa fa because nipa is more dangerous than cobra. I'm telling you. Mi ankasa meba akwala no obi antio sa akwala no oka na asem no mi kwadwusibu ameti hei akwala no nyare nkoda hospital ho e ma mi nyimi 1 pound kura nkomu da na we kura nya akwala na oyare na ni nuaba na ankasa na oyare ni nuaba na yare na okowura hospital ho a opie free ontua kapre kofia biam tua obia ka me se dia me kan me boa obia nkonko check ntia de na Maame Dorcas nko akọ hey Maame Dorcas Abba. Call shop na koye wadwuma wai. Misrew.
kotena shop on a tomato shop no cause we some of can won deserve so kotena fees so yare ko wonim dia wo ye bia I'm telling you dia wo ye bia wonim games I will play ba wo jam ho asem na tena ba bia anka bebo I'm telling you so wo jam me ma asem na wo tena ba bi din a nkeye cause me pel problem why all this hey we are see hey me am crash me chese na me ho adwiri me ana wo putu ni kunu ho pains e wo me mu ena bije se me na nka me mana ko gya ne yire awurade na me kai se me tu no fo se onya nkwala ne nti na so no ka tem se ne papa kura kan wantie na ne maame kura wawu hyefa mbe kan ontie na na di nani ache okasa ya de ne ba boy to so ka tem me se odi me ntie ne ma no kura so mu hiom papa ofio e ma ne ba boy na num asem se obisan se you want to, oh God already nyame hey Maame Dorcas Maame dia na oji obi ase I want to know dia na oji obi ase dia na oji wo yes adiwi ene sa nsem we obeka ye mi bisa se oji dia obi ase enti sansem we nyina ekoso ena me wo ye mantumi antua nana Quame ena kotua ye nana Quame ena kotua ye nana Quame ena kotua na ye wo na ewa madwe yako bibisu memboni din nana Quame adamfo asebi ba na owom na me ne din komo no interview me kono so person come in na Quame ntema sem na sabre no me modi paradin I don't want to involve too many people now me shase chekere nsem no madru ba bi afo ni paradin so was me hu ba bi a problem no free me hu ba bi free nana one na nyina no mo nya abotintia ya set mo up mu nyina no mo ye innocent wo dia mo ye ntu dia ma me kwan na me siesie na me se da bi ba bi adu me serew dia me kan say wo you free because I respect you in person man no betrawo nti me serew say wo betra so mo boki atomi so a emfa wo nkom ba me person wo siesie me na Quame ntem for now because me hu say me life at the danger I have to protect myself from them aso me catch them na no I feel na me hu dia na nipa no because definitely bia na nipa no so ati bibia free ne ho nti nipa no so bete me side no nipa no hu nipa also say agya no won say o see ye kwa didi no otimi so live camera oni budget me ye live for ho live o mra minimum ho hwe na o pese o ye live obi a me no akotena ba bi didi na nipa boni ni kwase ampani bi ti se bj o pese o ne ne ye live a otimi so live ma camera no to ye so ho wo mra me ne me yire nom ti o to ye so wo mra minimum ho hwe why okay yanko mum yanko hey mitimo shishimi won say Matias mene mane afrai di nkomo won no sha say wo de nana maame de ompe wa asem from day one and I'm say was oh yes now referee say bra me ba Ghana no na me ye aduane kwa no a gise wo kwa wo de no me tibi ma boli no nyina wo nko gise me frɛ wo na me de ma wo achi o kasa na ma adwen ba say again ado record unti no kasa nsem yana because bibia say see that and I'm so oh yeah na me je ho na fe ma adwen say why say all can see because nana Quame ma me deny me aduane wo Ghana da I will mean Maame ni bonu a sad no da wanya Peter ba na o kasa ansa na metie din na me hu se no guy had all be record me ana hey Maame Dorcas utimi kotua me do ko tema ho no na ye ko na adwapokua na oni sa hospital na me do ko ho na adwapokua wo ye de guy na o kana asem sa hospital no e ho no wo ye woni hospital wo ye but hospital ni di ma obi anti Unim hospital wo ye. Okay, mommy ansese.
na me nchema kwala no age ne time Maame Dorcas ba Ghana na mo sese sampa obe na kwala no na ya wona na enwu o who did try hwe me the date a wo ba Ghana na kwala no year akwala no year de wo no e ba betu dwa na Ghana fo hu se wo ba Ghana kwala no ya wo na am se no twam kura 1 year. So why are you lying? Why? No, mechanic. Me se mo bia ehun ya o de ja kra ma me fa kra no age bia metudwa cause ehun ya what you say enti wa entro wo ya na wo di kire bigya ne nyankopon piapian wo betena bonten na we on se no ehyiwukunu ma wukunu the Bible betena bonten be bodua se nsem na ekono onim ho hwe ba sanse mo nyina wo be ka kire me se wukunu na eye said the bay me be full to extend until a brow so ye divorce am catch her say Jino catch them say nti boni bebreba o de aye nyina wo pese o de channel me de me fan channel nti o say me jaw frem am peke o call biem won bra na me no wudi nkoma me ti ukunu kasa wa kire na hu say wo boa say o ne be ma no divorce bi enu na unim de awo yes abre no Maame Dorcas me ultimate smart me o Maame kan no crunch. I have no grudge with you. I have no fight with you, but when Oberkan some to me susia, I have to come out and defend myself. Me mau pressure biawa, but the awakano I am a sign. Cause unko tria me bebia ya resesika. Che hospital kro ko tria eno. Che hospital kro awure mu ko tria sika ho. Hey, na wo kunu kra no pesika no so obi wo ma no. Okunu baji free me ho a. Me o chinchen na wo du sika be ma me. Mumie nkwe. Hey. Bolitiasi onguye. Boli otiasi onguye. Me no nena na Quame Maame any boli ene ko hospital ko srage no yare. No na wa wotwam kra da no yare. Ti se o se me wo ba ma wo ko no ukosra me ba no hospital ko tua hospital no. Sa hospital na ko wura mu no ukotua akwala no tisika o ha. Thank you very much. Obiamo no se Maame Dorcas. Owie no san yisi kama se me san fan tonkwala nuane. Ne pampers ne ha ewiase. Me sian repeat biem. Sa asem na madam fana na kwa me kan no. Eda so da mitim. De bia me kai. Afa na mahu sampara. Be ma no nim ne yire. Na onim dia na yire betumi aye. Ba game de Maame wa play no perfect. Because said you see a man to call we ehuru akwa kodru no why are there Maame mom nsem ma why are there thank you very much why are there baby you say do now so what me nu because entwa da bi ma wukunu me say even me cross kra no na me baby amekọ bia na kwa me bewura bia me nwura ho biem fact baby obewura baby me wura ha ne na hu say na kwa me wa dasa o me nsi wo biem because me hu say me life and me life me save with them. The omo pemini owo enye dinsa ye keke. The omo pemino so mbeda so ro mo se na twawu. This is the kind of level hatred a omo tia me. Ade omo hwehwe no. Nti ese me hwase na me hwe me hu yie o san krofo nti why ade. So what me create hatred na to me no kuntem. Mo me se abo me se mama. Why ade. Me yere wo ye na call hospital ko tua na hospital be wie na san boss share me ho se me nyi na me mfa nkototo nuane na se fo fa nkosi o. Thank you very much. Abo me se mama. Mommy and trust me and Quame. Hey, wakawa. Me say, when Quade me messai Nana Quame Mamiti. Mammy Tim nya dia duane ho. There be many boli mekano cre. Nana Quame Mamiti and a Maame no pemasam naturally. But once was repeat you are. And in another Quame Maame mrap on tem pamaka sampa, maybe or not time non person maybe a befua or no dian on person be maybe. Ye coffee or many boli. Now Maame no dian and kwa or betia the amai. Oh, God of Abraham. Mom says some name is for catcher me. Ah, na ma adwen me say gay record me ana. One say na odi me to me ho. One say when you catcher be jeda da o. When in some me so no the catcher be jeda some de na kwa me akwaduro so. Because me bedru kroma me call ni fie first time the kana boli to bi. And o say na nantwi. Won ye so de na kwa me akwaduro so no. Why so mo kansa? Onim. Ebra me maame owo me.
me maame owo me ema me sister di sika free nkranza ebra me se me nyina me mfa ntwa tekiti mra buruchi no me di sika no koma me wofa soja ni ana me te ne nche obema camp because na me pese me ma o mahu se sika no free nkranza na eba ena me na Quame driver je me catch am se sika no me kodju o me wofa wo be na me di sika na koto bema camp na sabra na no ne ya give visa na wie enti me kompaibo obi anti o ema ye maame anointing oil ni bibia na she bag na sika na shemu no bi me sofo na on kranza me frɛ no na odi oil no ka ho ma ye de ba ti bag na sika na shemu na anointing oil no shem nti ebra me peke bag no na me de bra na Quame ne agei o ka no mu na omo so omo di sika no koma lordia obi anti o na omo si me na me drop fa car ekofie na omo di sika no koye enti omo koye omo ba na je ka chem se ei na wo koje aduro bia na bag na de ma ye no sika ne koye na anointing oil jiwade na ode bag ne anointing oil no maame sabre na omo di kan aki usi mi dada se me ni boli etu aduro tia na Quame obi anti o enti ebeduru koma maame Dorcas ni podi ka chem first ei na wo ne yese wo de na akwa aduro so no na me se me aduro ben so nti abra me tesa na Quame mo kase we mo bije mo kase meme de na Quame akwa aduro so na me yam sim ma di si maame Dorcas so straight abre no ana wo de Ghana fonti kanya wanwa sa meme de na Quame akwa aduro so na magimi asam so na me ne nipa fon tanta me recording sa abre me nyini ni amanka du din koma na waka chen sa aman me kura me wo Ghana me de na Quame kwa aduro so me obi amfa na adwemra mesa ni bisamo ba omo kan dane ne se me na wakoma won sama ga no bro so ne Nana Quame maame manko ni fie da ama Nana Quame maame ankase wano aduane ma omo mami bida maame na nye bida maame no kwana odi aduane odi omo aduane na dabi Nana maame no kwa no se minim how eno nkwa saka kran de otakwadua yi ni mirika afen ma wo se obeka chem sa Nana Quame maame ele kochinchini ekofa gayos na one ne ba no di nkomo na wo so tie on ne kwaje number no bae maame ne nipa bo no na yes on ne person no ba wona na se wo sia ka maame no so atoma masia time maame no so sa abre no ndio se fe obeka chem se wa asempe wa aseme no kre on za fe maame no take decision so ompe wa aseme no kre cause nya wo ye na time nti unim se dia wo ka no public kwa ugu Nana Quame maame ni mase unim se ugu ni mase o bad time o kame aduane ne na unim se ugu maame ne Jehovah Witness pani pa unim se ugu ni mase e wa aduane ho Jehovah Witness pani pa o te Bible ase se de ekwamde no man aduane ni ono kro na ka kire o maame Dorcas ono aduane a ma obi abi mame bi ei maame Dorcas hwanioma yo na wiase na okwa o wiase na so about school awako ni opportunities awo ni nipa ochim no omokasa o ahwe anioma ye adwuma o wie mu ankasa to boase utubri kadodo oba to boase pa ei miyama shime from today going pen bia me wo Nana Quame hu bia ma ye free me mu me hu nipa o ye me enye ukuna eno deserve so di pen betra se the Bible bodua ko ensama metiti nyina menim so na ese me no se enya ono a so no so kan bi dia fine so no the Bible abebo ne hu dua ba ensem we a wo kan me se Nana Quame maame mra bonten ise ne maame ye willing so baba bonten ko a o me testify dey we say o kame me aduane ho wo ge we ho da e wo fio o mra ya ba fio never e sida ye ko fio nyina to nsa didi maame ye aduane de mai Nana Quame wa around ye nyina aduane be sie no ye nyina to nsa ne ye didi abom boys guys ne nyina ye doso ye nyina didi bom ye bibia wo ba maame Dorcas aduane a no afio me catch aduane a no afio edi bi ye mo wo de bro e ba na de ye stew bi na de gusu ye nyina sa dan kwa ni di wona nana dem ye nyina ko didi ho sa wo kaya table so nti da ben na no aduane a ye nyina didi bom ti da ben na no aduane a wo ba na ho wo ye aduane ye ne nana mo nyina na didi bom eno mo nyina na didi bom nti da ben na wo ye aduane esi mi nko am de esi nchen we de wo kunu akasa kwa betima ba bonten am be testify said ya me kan de anya no kre cause me yire ba ye no ne ye nyina na enam na omo ye aduane a ye nyina na didi bom me nana boli agei
and ebia sabe kwana Ernest nka ho hwan biem ebia na Johnson so about round nipa na nyina ye nyina trase ne didi abom John say we your car it's never true. It's never true. It's never true. And see that na see so that mommy uncle. Thank you. Hey, Maame a free ayi ba no ba no na me ne banam. Maame se ne ba no wasem kra one boys na mu bia be ka ne ba no wasem me na nantwi e no frame se na wo na wo ye matured. Maame a emra presenters boycott ne ba me ne maame ne nam ye kwa beku santana ho ye ko jodigi ho ye ko hwan me because our presenters nya na me ye promotion omo me di maame na maame ne ko ba maame Dorcas why nti won say sansem we say we oka kire mi o na ma ayema sunya afa na me kete awurade se bibi sesie na me refri akai me na asema ga yi kan de me ntiase esi da ben koso ba Ghana aduane o ye edi enyina me ne kun nya na tena table didi e na ono ama Ghana anya aduane a oh me time me bow mama me 1 minute Mon fan chame tiefo mon fan chame na me se afem me wira nso aho me wira aho se obatan wakwa wo so wo ma na otimi yesa anuoma wi ye ja oso sisi obeba bontia be bodu ato so yare wo wiase o owo wo wiase asem wo wiase amane wo wiase ya odi ye obi ene no ka unso tena wo ho obi di bi be ye wo wa ma wo yonku antwa nkwa untumi ntwa nkuduru da ti se ohu obi nkoso na ye wani bre na o se at okoso be bring oni pan down ka hu se won so mpagya ne ahwease wo ho ma wo where da me yisu ha no ye nto aso ye nko Moti me say sansem we ya oka no waka o manim ema ye me say gay record ya na ba me to manana ene ne mame answer no wo nsem omno the only person bet me ba bonten ba be kasa mpa na nantwi na wo ye nipa bone enti na me ka kire ne so ye aduane a onfa back door se kraman emfa maw kona kom di wawu na wo ye we be kasa wato shop mu a o pese o kire sen wo ye nneoma we be kasa wato shop mu a o pese o kire sen wo ye nneoma we na wo be kasa wato shop mu a ase kire sen na wo ye nneoma we nti ade wo ya wo kan wasene ti a obepa wasem wo wi a wo so wasem pe wasem nti wa we ade wo na wasene ti se wo kan sem wo mra onso ho daida ensi da maame no me se me maame no de mintumi nyi maame no bonu ayeda na Quame maame mintumi nyi ni bonu because maame no ne me ni boli antra bone so wo na me wo de oni antra bone so sabre na me ni boli na ti na me ni boli na ti ye kofio na maame na ye aduane nko a obema ye bi ye kofio nko na maame na ye aduane nko a de na ajebu aten ade na se ogu obi maame ani masesa why wasi na oboki we ama no asobo ka o manim na ma adwem sa again why se o kasa so because bibi sense na minim da se e asem o da wa no a wo ka o public nti o maame Dorcas e wo tirim se obetumi asai a man like me
Now you are woman, baby, I'm free. Maame Dorcas, who be some see there? Who be some see and son, I'll shed their washer see yasi. Hey, too much. It's too much. Baby, I can't about what go too much. This is the highest level of making your car any kinds of alcohol because we are about time. I'm telling you. And now the Bema crack now what is here. Bema no crack better than a brabo crack on kind. Oh, yes. Ah, me do who ya wene. Me do who ya. I mean, Dorcas, so I made you who ya serious. I feel na mati one kasa ukunasi. In some no kanya. I feel na mati the whole issue ni nasi. Na feel na mati ntokwana wa create wa menu ukuntem no. I feel so na mati the whole tenasi. You never like me. Me your biggest enemy will be as you never liked me. Now you lied to me. Ko ultimate transfer fabricating same with tiamia. That means now me pay myself that from day one. Yanko. Why na frame in phone no frame people the frame in wonyai. The frame in me say no wonyai phone na frame no. And one na me dey life who distracted program no me say. What that room why? Me afia me frɛ. Yanko. Hey. Debbie, and I will so okay. Me Quame coffee or da because now me ni bully to center for. Obi you. Me ni bully at the center for. And me Quame coffee ya ma me aduane da. Ye twa me ni bully aduane bom. What's that? And Chona Odino, wa ma kwan na ho. Me see bully or call British Got Talent to Chrome on Reggie Ruston call on Reggie because he has some making bully Chroma. Now me ni bully to center for ye ba ye bom ye da bom ye sorry bom ye didi bom ye bibia bom. Men Quame coffee order na bully wa he na bully kwan no wa he ana wo ba ene de na ye ba fi wa ye twa bully aduanku na ye twa me de anku ana dabi ye ba na banku na nana maame aya oteto aduane mu de mayen ni enyina ye di me nana Quame ono ne bibia ne ye didi ko ne enyina ye adwuma nam bom ko ba ye bibia bom babia nana wo bia ye ho babia boli wo bia me babia me wo bia boli ho enti maame Dorcas da ben na sa nneoma we sie esi huhuma na honam nti boli mna medi madanse se me nko fi okra no na te na nko da bia me ne ne ko da bia me ne ne ko me ni boli kwa ba kroma ye ba ufie first time bol me ni boli aduane uti bom ye didi bom nti dia asam na sia wo kan abontin oba aden dia na oje free me ho mato bibia mentua ka kire me mato bibia mentua ka kire me bone be nam dia ye bone ben enam dia ye ana ukunu sama sai wa manana sensi a wo se kura bedru kura me kota ukunu girlfriend chi ana se kodi wo wani aden na wo sai me sa ma ye oden me dia me ni bibia ka kire wo enen sama kan na me wi a me jan se mo nyina makama between me and you na nyankopon judge se nsama wo ka gumi so abonten ho to tarnish me no se eye me a eno me mra me so eye wo a osu nhira bi ewo no fa yanko na mo hwo baby awako gina odi santro we nyina en some we are kan na nyina sankrofo we aka ni nyina dada yanko Liberty Garden, restaurant belongs to me area. That time na alodia mo ba ho ebedidi. Na ni alodia mo aka. But we would say empe na me nim say empe na alodia mo so be you say. Alodia ba ho me. Yes, afemo wo se Ghana for en se menya mintie yo. Mo wo se se bia me beka wa abonten me ni atro. Won se me ka cho so ba na ka kire me say na alodia ni ni ko nti no ne ko beka say obi so ne alodia kon ne alodia kon nyame na me kan na yire na repeat wa no mo se me ni atro me se bibia ma bia ma no se maame Dorcas ka kire me bia me twantro da ento no so se me twantro a e kwasem die ohunhuma me ni fo me twantro to so da bibia me se waka bia no waka o repeat wa mo me enko And I'm saying that time na alodia VIP Ghana musician VIP any FIFA price on the bar me na me say go mo and I'm alodia chow me alodia chow alodia me say wa
for the name to come, I'm from Bra, none so panical. I may make come. Hey, and yes, I mean, one patch of my mule. But you know, mini Bolly, Nania signed the contract, mini Boll and near invitation, mini Bolly, and a moko catcher Lordia, or dear 2 programs, so my bedasu, bepe for me. I have my denied that. I said, my can't order. Maybe I'm a catcher, some Maame Dorcas say, Nico credit me and call Lordia and Colonia Lordia problem, on one a copacho, as a woman in Canada, maybe some. Ghana for Montrome bo men Canada samaka nya na da ho ene nya no ano no eken Quame fa so ba broche nya na iri tretre mu ai etin trobe na medie yankwe monto aso ai na we krai munti o we krai entokwa isi ano no ka kire mi o se eyo no ne kopa Lord ya che na nya ni kun entokwa isi ano no ka o entokwa isi ye eno no ka se on ne kopa Lord ya chew en me de sa credit na mamo kasoso se yenya visa no na Quame twa boli ticket ma me de no mo so mu ntwa ntimi me stay home ni promote nwom ka ni nyina ka wo ma me do wa na ka nti ka ni nyina hyem wa de tell you every ntimi anam koje besia na twa me ticket na be perform ma Lord ya UK. What are you talking about? Enti mo ya de mama mo credit mo na mo catch Lord ya say me kura invitation enti on fa me to show no so na me perform me kura invitation e na ma ya nwom ai friend ma me wa bonten sabre na I hate e ye wo Maame Dorcas favorite song ntu dia programs bi obi ani what you say ntu ya de say ko patch e ma Lord ya na Lord ya de me to show no so na me be perform e a me ti UK na wo ya de ma bo me nsema mama mo me nka de abiem SÄCRÄTS me nyimfi wo nsem da na me nyeda won sa wo be ka se kotua me bande am deny mama wo evidence obi abetumi akwa find out se kofia bia nwua ben e na wura sa hospital na me de mu wura aye na otua kapre ho obi ani ho ni nwua bia ani ho fiefo na ben ni de nyina ohwe obi a sa kwan no so. So what are you talking about? Once they are okay within to we say we no kra na wo ka no o de sa cha pa no de se okunu na ye wo na ye na mini hobi ene ye wo no okunu tamasem na mini wo be ka kire me but de minim ne se eye ida wo na okunu ene ne Lord ya kasaye Lord ya de me 2 program no so yes my ade na menye nipa bi a meti abonte keke ena mko ka kire Lord ya se me ho ye mobontu mfa me ntuso na me ne okunu ya adwuma ne ya ye okunu abon na wi aye ba be promote and I occupy Lord ya chono so no na invitation wo ho dada why because na ukuna Maame ne uncle for dia na assign the contract and papa no na ye side ne de Maame mummy enko Nanchi kaya de emi ya pa show na me so eda me nanchi mu to efi Ghana abakrum ha ya na demo oh mu be da hall se ekwase dia o tu kwan su dia mu be da na na si o ma ya nko de demo na time no e na ma be twen we airport na time no bi ti o nti ande de nye da hall hey hey now Maame Dorcas kwa me mini ball bedru kroman edi 3 days ansa na uhu yen first day ba Lord ya de kosie hotel I was Stratford hotel na chipe na me bra pani na otie nti me mini ball nyina akotena me bra nchen ena sabre na madam fu bi so Bristol ena yetu kon ho nti wo fie ho ye ba ho da krope ena ye beda ho na de chi yen na ye ba kroma no am se ne yekoba se ye ba ho krom se ne yekoba se 1 week mpo ena ye ba ho ye hia wo kwan na ne na nti kofi ye wradi nyame ha wradi ni peti mi tim crash chimi nti wo be hia airport ana hey ore mumyenti aye ya de demo ya da hall ya nanchi ba UK hanu no me ya nanchi bone ha mo sa de wasi aka asem no munti o me ba UK no nyame nko o na nanchi nko a ba nyame nko na ba kroma me si nipa na me ne nam sa abrem na ye te sentafo na ye te sentafo mini boli na ye te sentafo ye nante bom ye bibia bom ye da bom
ye bibia bom me ni boli nyina na dam paso ye sorry ye fa adwen ye ne epe bia nyame die nyina beduru krom asomdue mu ye beduru ye no alodi ade ekosue hotel sabre ne ne kwabra mo ne yi mu nyina kosue one hotel ye bo show na na jo start for ye pon na jo no na me bra wo program na se na me bra fa yen me ni boli e no de ye ba ne fie e ne me bra be stay e na e free ho na ye mienu nyina ntumi stay bo ayi ho e na madam for ba ko strike for Brixton e na boli ko stay ho ntumi me sori na makọ boli wa na boli aba me ho e na me ni boli nyina ba wo fie be sra wo ye ba ne dade chi ne free ho asa ba mo hwese dia osi kansem no se me ba kroma no no wanna because na se bia na ya bedru airport na ye tisania alodia na so yensa de be wura kroma o nti wo be hia me airport ye den alodia na de me wura kroma alodia se na kwa se koma alodia be kasa me pese ka alodia me kasa no nchechire mu mami Dorcas wa mami ho adwiri me ne wa mami ho adwiri me aw Yanko. Adwo se wotie mi a me de na Quame wife besra wo hospital ho no o se ono na tua utika tua bibia oba na Quame worry no after na Quame ball atia donko pa na da ho wiye eno ne sister we meet ye na mega hate etwato oyeye atia donko wie no ne oba we hia Maame Dorcas bepem ene ono na ekase matini yoma bebre ase ati ase Maame Dorcas wa mama kesi a day a me meet you abrabo we mu me kesi a day a wo ba Ghana wo nana maame fie nana fie a mani mienu we se hu ma kesi sada no ma kesi that day nipa I'm telling you and try ne wetumi ahwe Nyankopon nim edi ne se wo ba Ghana me na me yiri bia wo na me mpena bia wo ba Ghana no na me ni obi awo a wo da hospital a uko save no antu na wase uko na ye de hankopa bon nsa bompam no na so na hey also failure you see me say me I'm someone when you try to destroy me one day when him begu ase me ye sure say ne wan kasa ukunu say the conscience be ye adwuma pa na ukunu da we tia obehu say won kan kre wa ukunu be won say no me ri won kan kre kra to extend say we see bin maame kra no time nti ye aduane a wo mbra na me ne ukunu ni boli mu nyina didi bom why say so yes sir why kisa obo mu ba kokra ni wa efa na we ba bia okotena obo sa kiwi yanko me ko jina be din kan na nchu one step na nchu ba UK ha na me yen na nchu shite me kan na nchu one step na nchu de na ko bo na Quame ex girlfriend bi ani na danfo you see me awo UK ha that time na me yen na nchu shi oh na me yen na nchu shi o de na ko bo na ex girlfriend bi ani na danfo bi no wo di me na nada fu ben me ba kromwa na nada fu bi o kromwa se me na father from Rabontin minim na Quame adamfu bia minim na Quame adamfu bia wo UK apart from saga na o ka no wasem no ye friend am se Maame ana ase den saga no so no wo wan kasa wo si ukunu deny se one ga ni bibia ye wo wi ase da obi antio
obi antie ensam a gay yento a oba bedi wa yi nti me ne na Quame ex girlfriend ne na damfo bi koye one mention the person's name se nipa no okromo mpiem rabonte meka no kre ye wo na akosesa na Quame namfofo de wo mo bre me I have their contact here obe ya mama the messages ni nya begu abonte o ame Dorcas don't push me because one I send the bre me na nkrofo a say o mo na Quame abu o mo kwasea a o mo pe na Quame una kwase sankrofo nyina do mba say me form me program na me fa damage na Quame gu mani mase what the kind of confusion now create to me ni ukuntem di just imagine say sankrofo no me do betra na Tina TV e no mu nyina betra be gu na Quame hu fia enka na madana kwasea because some are gu mi so ene e na mama say say the whole show una na place again nyina one kwasea mpani bi jewi e na moye na won say mu ni madwuma so ye kwasea adwuma na moye no mi bisa wo sa mrantie na akose sa wo ba he Odi on ba say onana Quame ebu omo so okofo mabusuafo aba wadi omu sika waye say nana ekohwini ukonsamba hwe guy ya o Ghana won ba na me try hard to defend you sabre no afeni mahu sa wonye guy no o Ghana mia me die gina mu a ukrutu asika manya na aye sa adwuma wan frɛ me mi bisa wo se me mpa wasama sabre na nana Quame akanse bebrache na I have every right to expose you but I didn't expose you. So now yes adien wona frem se guy no so kobodua na ode nana mma befra na so mpene na me minim hwe bia nana nka nkyere me a nana de guy no ka guy no so kwa kobodua eti me pretend na me ne guy no kasa na me hwe kwa mefa so a me mama nana ntua ne ka sabre no wapa nana kwa me land ama nana ba wo me nkyɛn wa na me ne nana kasa me ka nana se nana ni nipa nan kasa metua ne sika ama no a mistake ne ba enye se me bu ne kwasea se ne siye ena esiye nti no enye kwasea na me metua sika no ampa na Quame ye adwuma tua sika nya de branam de amani pa no tua sika no e ma nipa no wona aye saade no wona wo ye saade no ne na fofo akanya wona akosesa wo ba na ten na ha se me fa mo meta na ten na me gu omani mase ask yourself say why some man yusu nkrofo na nya adwuma because me nipa medwen me nya nipa bone na me dwen se me tane se na Quame koduru sa level no a e de na menya film nothing ma menya kwa na asem no tuntwa because me kwaye sa de no a ono na nanso be ba be ye bibi na ma ye na waye na ntokwa na escalate ba me pesa no tutwa ndo se bi ja guys no na wa say from bisa na guys won yusu won form ma me so ma mo de nya boto se hwe wo de oni bone ono bofa wo ho a enka wo njaja no aye se wo jaja no ponchire ma ne kwa ne ho last be ye video man na Quame pan na ofre me wasi hwe behwe unu ano ne namfia okotire no obeta tu sa de na kwane ho me video wi anu afrem na udamase se ma punch ukru kama deny it Maame Dorcas deny it me twa ntro a hwe dom you see ade a wo ye ni jai Maame Dorcas jai so ukru na person o destroy ukru don't bring me in because they all kakra say na Maame say unu aduane afasi en ko o Maame yem kra hye because of minim na Quame Maame minim Maame no minim no more than you who was minim Maame more because Maame ni bi din komo kra bia kra say ne ba na Quame nyanse bo e ba Maame no kam ne kasa all the time opema sema kasa me ne frɛ na me ne gina yi so na ye Bible teachings ne na sefo nyina what are you talking about? Why are you lying? Why say we didn't trust Maame Dorcas? Why dia na obenya wo mra sema wo ka wa wonim se enim ensida na wo pretend yaka why? Oh, we are so yare. What kind of yare is this? What do you mean, Kwe? Hey! Oh! Hey! No, for no reason. I'm a minimum shame. I'm a minimum shame. In the bad sana, later me find it upstairs in the nation here, Tano. And I'm a tsunami baby boko. Tell me, Dorcas, I'm playing. Maybe the nation because I deal with my problem. Because Obia, my son, Siama, one more da. Obia, my son, Siama, one more da. What the nation, no one says, Suma, minimum da. No, me my friend, you are my one more. But now we won't send you my men no more.
Samanya uboni even sankamayo uboni mpa enkasanya me no wote enkaframe tatnya sesanya me fan wona Odia Santiago Jimmy for fa ho san bre ha na nkonko Pedro ma woyire na wonya nsuo bucket me se ode wo horo na se no san fa ho bre ha Jimmy for John kwase mpani a wo mobra John kwase akwate abroche se metu aduro online se na tigana se metu aduro online se na medidi abodwan wo fa ho bre men blo on se me se mu bia mo ba men block mo gina so ha mo nto nche no kwase anu me hu se wa comment wa se ono a mo nto nche no yenko on se untumi na ze otimi program so say 247 on dia media yo the apostle de be Santiago to kro no kwase adwon yenko waye ada na obey saba na ntwa kan chen se maye bonu na de no ko bo na Quame ex girlfriend oh na mo di meni ya ko mo tu mani ti me so don't be Americano na social media so betna ho enti mo won say with enkrofo we mu no they have something against me deep down in their heart. Bomba bontia omo pretende. Yanko o kana asema chiro o ka boni amedi aye no yentri o time na no o kan muntie no social media so katai okay me ma wale tam de why ni me na nya ntopa na betra social media so me pesa o kasa no o say o mana na ka o discount to me account na me Dorcas me plan no e ka chi o no na ntwi face ka o di ama na Quame na Quame o enke ni so de ma no na Quame bi ni afo sa no ka kwa na don so transfer because that time no kwa na me na ntwi kasa hwe Maame Dorcas asem ya wo kan yi Maame no ami no nko bet e o Ghana fo nyina nim tiase se na ntwi bring evidence out. Bring evidence out. Say wa na wano asem say wo si o man na Quame si na wo sika de be ma no na say sika na naje no de brel asem okra me kai sem se maka che ukru kra pen. Maame Dorcas man challenge ko josibo na me ni atro oba amanka do betra se na odwane no bebrebe nyina wo dia me de ye no me di atro me ko josibo me di atro oba ba bia wo pesa fru ko na no men fru ko. Don't go there. Don't go there. Maybe be American biano, meaning the America. What are you talking about? Unim so wakafa ukunu wachireme. Unim sem. Na wedi ni auka ndi asemu ketwa. Unim sema wakafa ukunu wachireme. You know. Unim koma wedi achireme. Na wedi ni auka ndi asemu kiti. Di auka ye kiti wisi kura. So what are you talking about? Don't go that side. Menko. Mi emfesi and the upper na kan wasem. Ah. Yanko. Ano no kwa defame no. Yes. Ano no kwa no defame no. We defame. In defamation of God because that time no na me na ntwi kapante ba ne sai ana wo that time na you see me account. Ana card no wana na ho. Pin no wana na ho. It is all discard to account na se me din na that's why. And then I tell them me na me ko yi scan man na wo se me frɛ wo na ntwi. Won ai ready nyame. Every sleep. Every sleep. Every sleep. A chain drew wa near penny danta. I quite remember saying now I rejay be kosu a star be on a nere. Na sana yere no ko ni fi no ni din komo bi say all recording in common. Nti asem no wokoto mudi no ba no kofa sa audio no bae. When the kai sa star ni din America mo kai. E no ba no sa asem wo ka no boa because I see we say no me recording evidence in na court no show ye boti ya sa oba ni din to akire court. We are so pemremo hu yi o. Pemremu ne hu yi. Because when it comes to baby dear evidence be free buy, you can never accept we are then unya evidence we as far as evidence no e contribute to bibi ma dia wo kan.
we osuahunu kaka me de che obi a to know be delay, be very careful. Ade wonim se waka who deny because who change se nipa ntim fa ho evidence mra if so wa e dru de dia e twe dru ho a e pen danta yenko atra wo say nana wo di kama no ni se enka wo de manu nana e ni pa bonifu o se wo frɛ no ka kire sister train o se wo frɛ no ka kire ne say adentina o this kema na fa kwase akọ nya sa na me kan no fa kwase akọ obi ankotie video no me say repeat dia me kan bi because me kan de ono ankasa kan tie fa kwase akọ onim tantan jimi fo tukuro me kan de ono ankasa kan me say o say sika na me de mani kunu no wo bi pa ba ron fa man ko ni kunu ye nipa bone me kan pepe sani oba na kan no me kan sa pepe me twantro me kan sa me say repeat bi me kan sa pepe is of free say defamation on take action na fi yen so kan na wanka now get us in the party dia grow on ya do e ho ne na mo what are you talking about mo ba training public who twantro to me so what you now who dey akwa anya no kure no say me wo ye me ba wo na akotwa sika ne bring evidence out na me bring me evidence and the odi ntro the odi defame obi wo defame me say we be esia pre victim group say me na me defame wo mra wo de ne no kure mo me yankwe na wo sa ska no bi pa na so ko ma no ina minimum protect na what in communication with him hey hey my na oh hwe onim se osena onim kura se me na kasa ma men kai no e bia me ka wepo ya obeti ase before say nana Quame ebe frem kura bisa saade no na nana ama maji wo number afri nana kura afre o Maame Dorcas aka cho say issues see entem before no me sorry because na I need na I just want to get them chese me pesa me no mo and na me ka say me problem am here and say me here my adwen say I will go down for them me no ma e bi pen ni ase ya nam fofo me call e wo no kasa Maame Dorcas sabrem what are you talking about me fell no kasa me ka we ukunu be kai so what are you talking about me fell no kasa Maame ka cho say Maame de sie bia ne jama nka me sorry me pese be bon kro we kan we na we me sorry fache so what are you talking about say na unim say even sabre kra na me no ukunu kasa now why say we be din tro nkwa why say we kan say magu me so say why all this ehye na free o gide na free me o se me patcho na nam fofo bi ne nkofo bi be di wani sabre na I am innocent me nkofo obi aso me di wani ti se onu obi akosia na onu obi ye no odi wani a yimi kwadwo si bodi free mu I'm not interested